avant de commencer. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يهدي ويبشر ويؤمن الذين لهم أجر وأن بالآخرة عذابا أليما والإنسان عجولا آية فمحى آية وجعلنا النهار مبصرا تبتغوا فضلا منكم ولتعلموا والحساب شيء تفصيلا وهل ألزمنا طائرا له يوم القيامة كتابا ونخرج يوم القيامة يكفر من اقرأ كتابك كفى بنفسك صدق الله العظيم. نفس الشيء. Pour la lecture, cher conférencier Mohamed Baye. Donc en attendant, c'est bon? Voilà, et Jama Foul Sorage, règle du tout le temps. Vaïssa, les règles du mouvement brillant. إن الله نستعينه ونستعين من شرور أنفسنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الله ورسوله
اصطفاه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمؤمنين، وأشهد أنه ونصح للأمة أمانة وجاهد في الله يمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله على منهجه واتبع سنته يوم الدين. أما بعد، فيا أصحاب الفضل أيها الحفل في هذا الظهر المبارك وفي هذه وأمام هذه الإيمان حي الإسلام عنوان تحية المسلمين بينهم وتحية أهل الجنة في الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. تحيته يوم يلقونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل في طاعته أن يجمعنا في جناته وأن يجعل هذا اللقاء مباركا تفرقنا من بعد وأن لا يجعل فينا ولا منا محروما. بداية هذه الجمعية النسوية المباركة قامت بتنظيم هذه المحاضرة أو هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعل توفيقا وسدادا وأشكر الذين معنا فيها يشرفونا، كما أشكر من حضر رجال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يتقبل منا. والموضوع الذي طرحوه أن نتحدث فيه وأن نتناول طرفا منه، وهو موضوع ذو شجون، موضوع واسع طويل ومهم جدا، وينبغي أن يدرس هذا الموضوع في جلسات كثيرة وأن يدرس في الكتب. وهو موضوع الصلاة، أهميتها وفضلها. جوانبها كثيرة، أنا سأتناول كل الجوانب التي تخص الصلاة في هذا المجلس نظرا لأن له بابا واسعا جدا ويتفرع من هذا الباب يعني مسائل تتفرع منه مسائل كثيرة جدا، لكن إن شاء الله سنتناول طرفا من موضوع الصلاة. أولا في فضل الصلاة وخطورة من ترك الصلاة تهاونا. إن شاء الله فقط نكتفي بهذا الجزء لأن الوقت لا يسعفنا كثيرا. إجت الله سبحانه وتعالى حمد يده الحمد لله نده حمد إرهب لا إن نده سو مؤتري بمكر هيو دي ومؤتي يمد كمان يده يقول كتير دولة كو هيك من أنا في هذا المدرس أو جري وانا مؤتري تو ليو ونون كذي كهاني كم جرب بالمؤتري من هذه المدينة.
kono nema ɗuuɗi fof ko noon jooma nema on hana yettirede jarne jeyaga e makko bayagal jeyaga e hunnugol giggol e teddungal waɗanegol ronka anndude waɗanede ronka yettude waɗanɗo ɗum ronka jarnude waɗanɗo ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗane ko no heewi wala wala ndo ɓiɓɓe adama ɗum ko nema mo tawata ko nema mawɗo ɓayno wawno o waɗa en e tagore makko wonde goto mo wawno wadde en jolli ma liƴƴi ma leɗɗe ma kaaɗe ma kuɗoy ma kulloy nato e nder gayɓe waala waɗe ɓiɓɓe adama ko tagi ko fof ko ɓiɓɓe adama ɓen yiitude e makko ɗum waɗi ko woni ka leydi ɗo ko fof ko woni hoore ɗo ko fof ko ɓiɓɓe adama ɓen o waɗa o wattani en nema woɗɗo mawnude o waɗugol e juuɗe ala ko hitti e Allah subhanahu wa ta'ala hewti ɓiɗɗo adama wonɗo juuɗe o wattani en ɗo nemaji heewɗi ko donkitere ka aduna ɗo ko ñaamete ko yarete ko ɓornete ko hoɗete ko waɗtete ko dunkitorte ko daarete ko fotinirte sen lintiɗo hakkittude en andata ittiri muɗum ɗowde nemaji ɓuri ɗi fayda en kono tawonde ɗum ko nema ndu hende ko fofeten ko on tigi ñamugol ñameteron ñameteron ha ɗon jinna e yaltugol o yaha ka ɗum yaltinte ɗon ɗum yalta hara ara yimɓe ɓen andari noddodiraka docteur noddaka lekki waɗaka ɗum ko nema mawɗo kono fayda ɓayino wadde ñande o ñande no womtama fayda kontaka koye nemaji ɗi e yetti o Allah subhanahu wa ta'ala hene irro wonde ko kanko tum tagi ɓayno ko kanko tum tagi ko kanko ɗum hanke dewal kanko ɗum woni Allah reweteɗo tawa si a rewimo ñande o yoɓuma a weltoto a heɓa jodde ha weltoɗa si a rewanimo ani so wen nanta hondu tawani sere nafata hande kadi eɗen irrano nenaɗo men Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah de kono ko nulaɗo Allah o suɓaɗo suuta no mawɓen ɓe maga noon ko ɓurnaɗo kabir kono tigi woni wasfum mutabigul lil mawsuf ko sifa hawrani ko net ko ɓurnaɗo kabir hiɗen irranimo nelal ngal hiɗen irri kadi o yottinno hiɗen irri o laaɓanno moftude reedi o ɗaynaade en o jamfaaki o yewtu en kala ko nafata en ka aduna e kala faa o rentini en kadi kala ka lorba iwranta en woni lorban ko ka aduna ga hewtuda e woni ko kala faa ko waɗi ko laaɓude reedi ko moƴƴino ko yumnete enen joni Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah juuɗe makko juuɗe sahabaɓe makko ɓe fof ɓe sahabaɓe darinoɓe yeeyi wonkidimo ɓe teddune mum e koɗoni muɗum fiyo dina kan daro woɓɓe lutti e mum faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wama badala tabdila yo Allah juuɗe ɓe ɗo kadi yo juuɗo e dendanaga jokkuɗo laawol koɓe jokkuno ko watti batteji maɓɓe ɗi rewi Allah no ɓe rewi no Allah noon Allah tawara ko e ɓen tawaɗen yo wattude e maɓɓe hisna kisi e dow meɗo allahumma amin haray si ɗon ɗon feƴƴi mi weltano ɓe sonnaɓe bandiraɓe e ndin juɓɓudi maɓɓe ɗo o association maɓɓe ɗo fi daragol no himira hijabu sonnajo on ɓornateri sonnajo on no l'islamu inniri o ɓorno noon daro tambito ɗum nodda e muɗum defanga ɗum ɗo kadi mi weltanike ɓe mi jarniɓe koɓe suɓini e hakkude karma koɓe heewɓe wonɓe kaleji men ɗo e wonɓe yaasiɓe ɓe wawi humponirde ɓe nodda ɓe kadi ɓe noto ɓe ara ɓe waɗa ɗum komi watta ko ɓe jarama yo Allah suɓoɓe e nder tagore nden o ɓurna ɓe o malla ɓe o naddaɓe aljana muɗo dowde o ñandede noon allahumma amin haray si ɗum no feƴƴi mi weltanike karamokoɓe seeniɓe ɗo ɓe cuɗangol en nde tolande men ɗo
ino takwal ɗo tokoral Cheikh Mouhamadou Wuri Diallo Mamou ino gakadi docteur Aboubacry e woɓɓe goo haray ɓe jarnama ɓe weltanama no anda si karnotoɓe senike tawdama e waɗowo yewtere haray ɗum ɓeyday fuɗɗugol tolande nden ɓeyda jonugol tolande nden qima e valeur haray seniɓe ɗo ɓen fou ɓayene no fof ko addi e ɗo ko notagol noddanɗo Allah ɗum dohiɓe surtiɓe sewɓe e mawɓe e wonɓe kasiɗɗirite ɗo e wonɓe kaɓediyaji enen ɗo fof ko fi pourtanagol ka diina meɗen ko ɗum woni ko tumbiɗiɗen ɗo ko ɗum woni tumbiɗiɗen e nokkiri turɗi kadi fof yiɓe jarno hen ɓe weltana ko saɗi ɗen ko tooni en tori Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗi nde tolande ɗo tolande nde o yiɗi o yarni nde tawata o mantora yimɓe wonɓe e munden ka malaika ɓen toon o janto inde meɗen ka mala um ala toon tawa yumnede makko nden sada e hoore meɗen malaika ɓen aray kadi heɗay ɗum tori Allah subahana taala yo Allah waɗa en ɗum ndeɗen seeɗa ɗo yo taw hara sino wooduno bakkatu mum ko yaafaki en tawa o yaafike en few o windi en koye malaɓe koye natade aljanna allahumma amin haray sino no feƴƴi haray no yaafino mouradu moƴƴuru waɗi alhaaliji ɗi no jinnodini hannde golleji ɗi no ɗuuɗi tumbodirɗen no ɗuuɗi haray toɓɓere koɓe suɓani en ɗo ko e o waktu men ɗo ko toɓɓere himmude ɓe nganndi noon kal islamu fayde alaajigo ɗum ɗo ko koɓolal ɗum ɗo ko ƴiyal alaa toon wiigol ɗum ɗo ko conndi ɗum ɗo ko suururo ɗum ɗo ko foro ɗum ɗo awa ko ɗum ɗo woni nenndini l'islamu o fof ko neni hay gooto annda ko honɗum e golle o waɗata ma konnguɗi ɗi o wowlata ɗum ɗo wona sabu Allah weltanomo naadama janna Allah no suuɗi ɗum nder ton kono noon no annda e nder l'islamu no woodi toon tugaale no woodi gawɓe no woodi gaale nden ɗon kamɓe no suɓani en ɗo ko e tuga l'islamu jande jande ɗen jeeya ɗum ko fii nde julde hakkude sukaaɓe ɓen e julde nden ɓamanɓe ɓay ɓe wi fenndo kako ngo naawiri ɗo ƴawrete wo naawide ko sukaaɓe ɗum no woodi hay mawɓe fayde jogiiɓe probléme fii nde julde tawa i wonaa fii juulugol ngol ɓe jogii probléme ka julde ko holno juulirte ɓe jogii probléme ko holno juulirte neɓaani hay seeɗa miɗo jooɗi wattaniiɓe mawɓe no juula e juulirde tawi ɓe ruɗɗe woni mi tawi no yurmi ɓe aanini ɓe maatonini fimɓe e maafeti ɗeɗo mi wawataɓe janggude ɗo hannde kadi kono ɗo ne waɗude noon eno bindi ni wiino no yaada ɓoyni moƴƴi mi ronti anndude ko Alassane Alhuseyni kadi o wanno ko Alassane Alhuseyni dalga ɓen laaɗo ɓe no filla wonde ɓe wino mawɗo goo no salligo tawi ɗi o ko salligi hette soode mawɗo ono salligaade waɗaaki few ɓe kamɓe no ɓeni ene ko hono jangganide nde mawɓe ɓe ko gore ɓe soro meɗen holno watte ɓeni joni yeddodire wa en wasi en yeddodimo beƴina ko kamɓe ɓuri wawde salligade ɓeni mawɓe ɓe ñaawame ɓe ari ɓe ndir sonka ɓeni mawɓe he babay miɗo ɓuri mo waɗe salligade o mo ɓuri mi waɗe salligade min noon miɗo fettan ɓuri mo waɗe salligade ɓeni non min la ɓuri mo waɗe salligade min komi salligoto ko ma wata salligade wonde on ko maati mawɓe winni awa salligi e ɓiga oya salligi ha gayni o ñooñi oya o wawata salligode nde min miɗo fetti salligi tigi tigi wonɗa salligi o ko sifa ɗum ɗo oya gayni salligi sifa ɗum ko goto mawɓe min mi andi on fof ɓe wawi ko min woni wawata wono o jarama mi tawi mawɓe min rokki andude o ko hono yettirta fi waɗanoɓe rectification ɗi goɗɗi goo almuhim komi faala wiide ɗo nde julde
ko gonga hakkunde sukaaɓe ɓe julde nden ko ɗum ɗon ɓe sukani en sukaaɓe ɓen hakkunde maɓɓe julde nden ko honno ɓe haani wa'ande nde julde ko honno ɓe haani darrande nde julde en fowgi ɗe geni wonde julde nden ko tugalal ɗimmal e tugal l'islam الركن الثاني من أركان الإسلام العظام ودعائم الالتزام أجمعت الأمة على أن من أنكر وجوبها فقد خرج من رتبة الإسلام. julɓe ɓe fof no anndi wonde nde julde ko tugalal immal ngal e tugal l'islamu mawɓe ɗen no addi noon e hadisaji selluɗi ɗon ɗo julɓe fof no fottani ɗum julɓe fof kadi no fottani wonde mo yeddi waɗɗagol julde inni a julde ono faala jula mona ata ɗum kadi gonɗum ko juulaki kadi gonɗum ko probléme o carte yimɓe ɓen e mo ɓe jogii liberté yo waɗ ko faala yo gongi ko faala juulugo kadi heɗe kono faala ya jula terde yimɓe ɓe nani ɗum naa ko waɗi na obligatoire no fottana oɗo mo wuuri ɗum ɗo haa kadi mo anndi ko woni wolde ko ñaawore muɗum hara wiya ɗuɗi dow kanko l'islam o yawoni gaɗa o yawoni gane no fottata allahu subhanahu wa taala waɗinde julde ɗo tugala ɗimmal ngal no annden hadis selluɗo والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. لما الإسلام وما هي هو تقال جل تقال الأرمان وسيدا كافو يجي السيدا بلون بقرية wo e hoore gonga ko Allah wonde nulaaɗo Allah on Allah nulimo ngal won tugal ɗonan ɗimmal ngal ko heejo wa iqami salati e ñinnugol julde nde o yaltumo sala juurugol o wi ko ñinnugol ngol ko tabtugol e hoore muɗum tawa julde woɗum taw tigi juulani fanni wonkino ka ɓanndu neɗɗo haqqille ndenno e makko julde noɗɗi joni toon e ata ene mawa joni arede ɗo mi ɗownata joni ɓay ɗum ko mi wawata ɗum ɗo mi acci ko si on tigi maayi du ma hakkille makko tum boni kono ni ko fi on tigi o alda e laaɓal mi fandi ko salligi ma longa ma on tigi ka wonno mo wawata sujjude ka leydi ma koye hoore wari o woni ma ɗum ɗo fof newna taw tigi yorko juurde ko yo juuru no o waari ɗon noon fewno ka ooli ɗon position nade ko ɗum ɗo ngara yimo yaafa juurugol fewno on sina ɗum ngara juurde no waɗi o wi ko ñinnugol nde ko waɗi gonno nde waɗirte noon waɗa nde fewno ka nde waɗte ɗon ɓe anndi ari hadithu musii fi salatihi aw musii salatahu حديث المسيء صلاته goɗɗo go arino juuɗi bonni julde mum nden yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ali hadith e nder hadith mo Mu'adh bnu Jabal radiallahu taala anhu o fillani en fewno ko ɓe wiyano Tabuka ɓe arno haa e nokkure ɓe fowti daynande woni yimɓe serti ka ɗowdi leɗɗe mo ɓe kayɓe ɗow ko wo sora ɗon wallahi l'islam heɓino woɓɓe wakkilide kono l'islam sa faala goto misañaki ɗon woodi woɓɓe gollu Mu'adh ko joni ɗo o ndaari est ce que fewno ɗo ko hokko ɓuri mo ɓattade o ɓanti to o tawi ko nelaaɗo ɓuri mo ɓattade o tawi ko nelaaɗo tum o wi ɗo noon fosa ɗum ahdabiru han oyi o occasion ɗo ɓe yebata oɗo o dogini sanga waɗi mattinaɗo o wi nelaaɗo
دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني من النار يدل الله والذي ولد لأن وانا سبحانه في الجنة بغيره لا ما كريه بخيل أرأيكم ألم يكن إنك سألت عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله. ألم يكن يكون معلم يوم يا ريساتا ولكن الروح فريلا دي ويما توقع الله ولا تشرك به شيئا لا تورني رب الله تشرك كمو وأقول ها أويمو ولو من يعلم وبي ألا أخبرك عن رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لأن ما كان مؤمن أعدت تاميته في كون هور هون من فوق كون هور بيجي من فوق أنا يجي أما هور في إسلام كله تكون نفتايونه أعدت تاميته ما كون هون يجوغلا دوسا هون الإنسان يكون من المدودم طبعا معاذ بن نار لأن ما كان يفعل يلهم با وما كي هو لديهم فوق في أدنى الله هو نحن هو الإسلام كلا كونتو هو أدنى الله إكو وان سو وانا يوم هرايكم سنة سهران orang tuan, kau miliarder orang, kau ganti, kau ganti, kau holu, kau wan, sitai orang dijut kau, orang dari Islam hari kau merefus, kau ni fia kene kau, kau Islam. Orang yang kena Islam kan, tu kalau rondi ganggal, ronda degal, orang hakku dari dosa, orang dari anu berfuka dengan lain. Wala jullit dem awro batto tugalan janna hakkunde ko oni be dem fottata ko galo mo ko ko rondi ko foti da sokka foti yande oyi ko ni ga tugalal siya ko tugalal l'islam ga mo de julli de julde Allah subhanahu wa ta'ala no fami mal go netto dan dugol nek makko e no endem lendul won qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un gondi be malam hi be tawata endem julde makko ne ni do yalla lelo julde joni e yedde Allah mo alhamdulillah o zaman men ɗo ko gonga emo fele mo ardani e jarrabe buy albalaji buy i réseaux sociaux ji